Mbaye ikaze nanone rero ni Champions League tugarutsemo rero ikipe ya Paris Saint-Germain ndetse n'ikipe ya Barcelona match uko irangiye yose ndetse ikipe ya Liverpool ndetse na Champions League yose uko bigenze rero uza gukora subscribe kadutangira rero ikipe ya Barcelona ndetse n'ikipe ya Paris Saint-Germain ku mata 20 Idriss Gana agiye bamuhaye ikarita y'umuhondo ku munota 27 rero bakorera penalty kuri Messi rero azana kwitaba naza kwinjiza mu gitego kimwe rero ku mata 32 Mbappé utatsinda igitego kimwe kuri kimwe igice cya mbere kiranye igitego kimwe kuri kimwe rero Mbappé yaje gutsinda ibitego bitatu n'igitego kimwe cya Moise Kean ko rero umukino warangiye rero Barcelona afite igitego kimwe kuri bine bya FC Barcelona rero ikimare ivuga rero Barcelona rero yateye amashoti 12 Paris Saint-Germain itera 16 mu gihe Barcelona ateye amashoti ajya mu izamu Paris Saint-Germain itera amashoti 9 position de balle cyangwa kwiharira umupira Paris Saint-Germain ateye Barcelona ateye 53 kuri 47 za Paris Saint-Germain pasi 532 za Barcelona kuri 473 za Paris Saint-Germain pasi accuracy pasi zagize ko bashaka kuzihereza 90 za Barcelona kuri 47 amakosa 11 ya Barcelona kuri 16 ya Paris Saint-Germain amakarita y'umuhondo Barcelona imwe kuri imwe ya Paris Saint-Germain mu gihe amakarita mutuku nta nimwe abonetsemo offside n'imwe ya Barcelona mu gihe koroneri enye kuri 7 za Paris Saint-Germain rero kwa rero ari uko match yarangiye rero murabyumva neza cyane ko rero abakinije gusimburana rero dore ku ruhande rwa Paris Saint-Germain Gana agiye ku mata 5 aje kubamo hinjamo Anda Herrera ku 33 bamo Marco Verratti hinjamo Julian Draxler ku mata 85 Moise Kean avamo ajyamo Danilo Pereira Florenzi avamo ku mata 89 na Thiago Kera Sergio Deste avuyemo ku mata 89 hinjamo Mingueza kabisa Pedri ku mata 89 bamuhinjamo Trincao mu gihe Gerard Piqué ku mata 89 yavuyemo hinjamo Ricardo Puig kabisa Sergio Busquets ku mata 89 akavamo hakinjiramo Miralem Pjanic mu gihe ku mata 45 havuyemo Antoine Griezmann hakinjiramo Martin Braithwaite kabisa rero ikipe FC Barcelona atsinzwe rero akinye ibisuzuguza cyane kabisa ikaba yananiwe kwikwa rero Paris Saint-Germain rero ya Mauricio Pochettino ikaba yitwayemo neza cyane dukomeje rero nuko match zizaba ejo rero Barcelona match zarako zarangiye ni Paris Saint-Germain yatsinzwe na Barcelona ibitego 4-1 mu gihe Zone Sport buzikina Liverpool atsinze 2-0 ku Sadio Mane na Mohamed Salah baje gutsinda ibitego match z'ejo match zazikomeye cyane FC Porto na Juventus FC Porto rero yo muri Portugal na Juventus ya Cristiano Ronaldo zabasubiye iwabo muri Portugal kabisa mu gihe Sevilla izaba ikina na Borussia Dortmund yo mu Budage kabisa Borussia Dortmund zabagiye muri Espagne nakazaba ari match ikomeye ku munsi w'ejo sibyo gusa kuko no ku munsi w'ejo hazaba habaye amashampiyona kabisa Ibrahim Fulham izakina na Burnley mu gihe Everton izakina na Man City rero kwitsa ko Man City iri ku mwanya wa mbere w'urutonde muri shampiyona y'Abongereza rero ndabakunda cyane no mukomeza mukore subscribe ko tubicana twatoka sport buzima mukore share na like kabisa na hejo muri Champions League tugarukamo ndetse n'amakuru azagezweho ejo murararyana